ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau Ki samla pule pharmacist naga jilla Meghalaya hakar pusau trik unai lur ajar pusau kila IT dagador khas hak menteri ke bakmi ikatna ka koi kakya ka Dr. Mazel Amprin Lingdo hak bede bag jubab right to information hak bag layo padiang nak office directorate of health services lepentip bag sarkar kamshim lepen khasatya yaki post nak bentagi pharmacist hadu kini gisngi Tingkat kejing sendan lang jangki parlo ke belependap bagi kejing pulih pharmacist. Usamla Imes Johns Emily kejing keren bagi lapat hai kubor lihat ho bekum kisamla ke belependap ya kejing pulih. Gelapen sengau hak menteri keterak kekoi kakia ban kampen bon ya kilat hongkam nak benta jangki samla ke belependap ya kejing pulih pharmacist. Dak beseng ya ki pharmaceutical industries hapok kejela baben thongru ya ki pharmacist haki district hospital CHC ki PHC bar haki sub center ke kumikendon jang Indian Public Health Standard baben thongru iki drug inspector hagi khat artli district jangga jilla kini kejing bendu jengi ai nam Dr. Amprin yesungu kuman kandiat tambah kini kam nyimpat yo ai ka final solution ka hadu mentah di kejing doa kejungi ibu Syahmat ba tung no ikus kiba kat hadu mentah kejing yang keren di Shonglang di ai batki napok health department kajing ikran batki galang kibun ba wat makiru kim tipha kim da wat kim da ai pergi banyak apa sangi nomor ba kim dan kata imat ka responsibility dari lembaga kajing syong ke meeting kajungi ila dawaru ban bu ka fanuskan industry nang ta ban enkru ban tung yaki pus haki sub center PC CNC te kemagidan mentah kin penkiu no iwi numbers te but tung no shibun ki shushu ki drug inspector man lagi district but kat hadu mentah dan tang kandaingut ki drug inspector apa ka jela kejungi ki kat bagi district pada yang ada untuk kat artili ki district te kalong ka bae yaki bakin tray te nagling jungi niyo ka clear assurance bangin sa khat yang sa meeting na prime time sing yam da ai bun than ka brief information ma ba so khat yang ini sa meeting bangin skam ba katang meeting ndang ilai Shonglang nadu ki kli jongka council bat hadu ki inspector hadu ki drug inspector bat ki parlo pharmacist ba insa khat ni ka meeting sian ba kapang kapangiwan ni kendu kalong bait lengba kecing kerdu kam kerdu jam ha kabede bat ki pharmacist de kene kecing kerdu kam kerdu jam kapen long ini bangin num syong kelihti dengan mi Syahmat dengan mi Syahmat pada ngilap ba kibun kikam ndai kam function ba labang directly ke council jomka pharmacy council hanya apa kerja habut kajelah kerja kadar ngadu kat kandai spak kandai par hadu mata par renew wat iknokit kamru te nilai keren mentan ba insa ya keren company ahlon ta bentah mana baca dia mana baca hadu mentang yang dayo ke clear information apa yang kita kini ke council kini ke pindut ya kini ki ka background jeng pharmacist par khoi ngadu ka jingsina hadu punong sim yo dawai ban mandi bat nadu usna bandi tadi nyaban pet yang kata kajing long jengban yang udah wai baru nadu baru timpa nadu berpoin ni ngindan kenu ka association iwan kum ki student ki bala ki pharmacist ki bala register de kadang-kadang ka proses menta bangin sa form no la juga association te sekolah yang oi tiba ni ai kublai sibun ni madam nomor baik dong supporter ba ya kai bangi keren ya kai bangi ong ida sim kia ya ka pateng nong ida pai ai sam te bisa long tak wei so ai kublai madam Amprin ting sayo ay keren yang kani haka arpana tarik no arpana tarik November Oktober